أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خشكو براي مقدرتك صلاة ورز حرمات جبونا هم تفسير سورة حجرات آيات جاية ششا حتى آيات دها أميرو بواربن أمي بهبرا سورة حجرات آيات ششا حتى دها أمي بهبرا أخوينن ما درس پیشدا ما سوره حجرات جاتا یکی حتی ششم خواندبو دبی آیت هاننا داجی خود تعالی دبن آیت شش حتی دهجی خود تعالی تکلیه ما بی انسان را دبی شواب دبی ام انسان شواب هفرات تکل داربن ام شواب هفرات تکلی دینن ام ایرکو وظیفه ما لهمبر انسان لهمبر هر چیه ادوان هر پنج آیت داوود امی بحثاوی بکن خود تعالی دبی یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دبي يا أيها الذين آمنوا أي كسيكو وإيمان آنهاتي وباوري آنهاتي هم باور مدن إن جاءكم فاسق بنبأ أير فاسقك خبرك حوادثك جوار آنه فتبينوا أن عناوي بكن لسروي بكولن وزلال بكن کسی گناهکار کسی فاسق جوارا خبره کی درباره بویره کی دا درباره مجاره کی دا درباره حوادث کی دا خبره کی آنی حوادث کی جوارانی هات دبی هون یکسر هما گوتنی و کسی فاسق راست قبول نکن هون عن عناوی بکن راستیاوی بگرن عجبا اف کسی کو اف خبره آنی خبره که راسته نراسته راسته و شخواسته دريوة أنشية دبي هون أول لكوليناوي بكن لسر بكولن بكولن عن عناوي بكن باشي هون ويوك راس قبول بكن يانجي وي بابجن راس قبول نك شرع خود تعالى دبي جاوا يكي فاسق جوارا غوتن غاني يكسر راس قبول نكن لسر بكولن دبي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دبکو هون درباره ملت کدا قوم کدا قوم کدا هون به جهالتی به نزانتی ام به تجاوز حقی وان بکن زیده گاوی حقی وان بکن ام به بیجن در حقی وان دا کاره کی خرابون نلره بکن پاشه ملسر کریاری خواه هونی پشمان ببن یعنی بریاکو هون ام به تجاوز حقی کی بکن بریاکو هون در حقی کدا کارکی بکن کارگنال ری بکن بریا کو هون ام بویژن قومکی توانبار بکن یانجی تشتی کو درقی وان داتی هون راست قبول بکن دوی پیشی او مجارا کو او خبره کو درقی وان دا هاتیه دوی هوی خبر اول لیکولین بکن و کولین بکن راستایی بپین پاشه هون و خبر راست قبول بکن لورا گوا یکی فاسق کسی که گناهکار جوار خبره که آنی گوا و خبره و یکسر راست قبول کرد دبکو هون تجاوز حق هن کسا بکن و هن کسا ام بویژن رنجیده بکن و هن کسا نو خلق دا شرمزار بکن آنجی هم بویژن هون وان عیبدار بکن هون درقی وان دا گوتنی نباش و خراب بویژن و پاشی هون تحرقی تشتا کوکریه هون پشمان دوه لی پشمان یواجی تو خبره کی تو فایده کی ندوه بریا کو مرو پشمان بده پیشی مرو اول چوا بکه پیشی دوی اول مرف خبره هات مرو لیکولینی بکه راستیاوی چیه بیا فاسق چیه فاسق صفت مسلمان اشتی گوتنه کسی مسلمان اشتی گوته فاسق کسی کافر را işte گوتنه فاسق şeytan را işte گوتنه فاسق دیکتاتور را işte گوتنه فاسق به پرانی فاسق او کسی کو گوده فسق رجل عن امر الله يعني فاسق معناه اود عربي ده فسق رجل عن امر الله دي مرك جي امر ربي خو دركد يعني بامر يا ربي امر ربي خو كر
في اللغة دبي فاسد اللغة ده هو الخروج عن شيء معتاد، هو الخروج عن شيء المعتاد أي فاجر وخارج عن طريق الحق والإصلاح. يعني مثلا بفاسق الإسلام ده أو كسي يكون جرية نورمال أم بتشاك يكون نورمال معتاد عادتي جويري داد كاب دريوين وأم جرية حق بإصلاحات ريا حق داد كاب جرية صلحي جرية شكرني أم بداد كاب بأمريا خديدك يعني كسي كي فاسق بأمريا خديدك يعني لبا فاسق او کسی کو جبوی گونه پر مهم نه گونه مزن پچوک يعني حدود خود تعالی سنور خود تعالی جبوی پر مهم نه او کسی کو دناف جواک ده وسته ناسکرن کو لباوی حلال و حرام پر نه مهمه سنور مثلا گونه مزن بوی پر نه مهمه شف دستا بکه بدکه کسی کی گوا وسا ور ناسکرن خاطب ناسکرن جوار خبره که هات دبي هو خبره وي هما يكسر راس قبول نكن ونلسل لي كولي بك عجب او خبره هاننا راست نه راست لو رقابه هم خبره ويكسر راس قبول بكن مدكاركو تجاوز حق هن انسانا بكن درق هن انسانا تشتي خراب بيجن لهن انسان ام بي ظلم وزورداري بكن هاشي دركت او قوتنا درقي وي قومي وي كومي وي جواكي دا وي شخصي وي عائله دا هاتي قوتني خراب پوش برداي وشغی هم پوشماند ولی پوشمانی ام بویژن فایده ندم. جبروی یک صفت مسلمانای دوی هر تشتاکو به ساکر هما یکسر راست قبول نک. جبر بگه تو راست قبول بکه و شغی تو دکار گل غلطی و شاشتیا بکه. هر وسا خواهی تعالی دویجه مثلا دستوری اسراء آیت 36 دویجه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خدای تعالی دبیج گلی انسانا تشتی کو درباره ویدا زانیه تتونه به تلسر وی نسکن یعنی یکی فاسق گواشتر خبره کنی گوتنه کنی هات دما در حق ویدا زیادتر گوتنه معلومات تتونه به زانیه تتونه تو راسته و نزانه تلسر نسکنه توی راست قبول نکه و تو کاری خواجه نینه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لورا شاف جو ودل جوي تشتي كو در حق ويدا زانينا تتن و تلبي كاتيه در حق ويدا جم مسؤولا روجا قيامتي خدای تعالی واناشتات پرسه كو تو شمال در حق وي مجالا كو ام زانينا تتن و تشم قوصل سربيا سكنين. هر وسا خدای تعالی في خمر عليه الصلاه والسلام بحديث خدا بيجن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. دبيجه تيرا وقت درو تيرا مربك دككو هر تشتاكو مرا ساكر مرا بهيس مروبي قصابك يعني هما كي تشرقو كي جكوان يا تش حوادث مرا بيز بيكو مرو ليكولين بك راسيا ويشي قالوا راس النراس درقي انسان دا خدكي ام بي افتراء كاني بوختان كاني دروي كاني بك راس بك نراس به جبوكو مرو لبا خدي وقت دريوين ور حساب كرني مرو هر تشتاكو بهيس بقساكر وشاغي شوادو مرو وكي دريوين لبا خدي تيو كرني ودناف جواكي دا كسي كي دريوين تي ناس کرنے جبروی پیغمبر خدا تعالی قرآن دویجم گوا فاسقه کی خبره کی جوار آنی دوی هون حتی لیکولین و وکولین نکن راسته و عنعناوی نکن یکسر لوی گوتین راست قبول نکن یک صفت ممنوعی. آیت هفته خدا تعالی دویجم وعلمهم بزانم ان فیکم رسول الله گلی اصحابی ادری گلی مسلمانا هم بزنه ممکن خدای تعالی دنبوده ایشه پیغمبر علیه الصلاه و السلام دنبوده لا يطيعكم في كثير من الامر یا پیغمبر علیه الصلاه و السلام دیگر لکی کاران دا گوتنا وبکه لعنتم هونته کبن زحمتیه هونه زحمتی کم زحمتی هونه جمسلا را جپسکره کرا شارسری نوین
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. دبي لي خدای تعالی د دلی ودا د ایمان بو دای حسکرن او خملو زینت یکری دلی و هر وسا küfür inkar kırın bu dayı nexweş dayı nişandan bu dayı mekruh dayı nişandan nexweş dayı nişandan vel fusuqa ve isyan ve fusuk günekari vel isyan isyanı beraber Xudai Teala yani Xudai Teala بواسطه رحمت و برکت خود بواسطه رحمت و برکت خود تعالی خود تعالی ام بویژن ایمان د قلب مدا بجی کری و مزین کری خمل کری خمل و زینت کری و هر وسا ام بویژن کفر فسوق فاسق yani bir günahkari ve asyani ahlen beraber Rabbi alemi vanaji bime dayı bime neşirin nexwaş dayı nişandan Ulaike humur raşidun insanı vaha lisariya rasın dema Xudai Teala ve dema peygamber bu gotuna pir emra gotuna pir de pir mijarın da gotuna ve bikra ve hunde tekitan zahmetiye yani devir da Peygamber aleyhissalatu vesselam dema hatiş ashabiyara bekul urfu adete civaki لأم ببيجن لمزنايا عشيرة لمزنا سرو عشيرة لأقرباء إخوة للنزي إخوة للزنجينة لفقيرة مزبك هما يكسر دين إخوة شبيه ودينا يكسر إنسان رغوتي وبقوتنا وانكري لو رأي پیغمبر بقوتنا وان بكراوي هر عشيرة كي داخوزة كيوان هر ملتة كي داخوزة كيوان هر سروكو سروك عشيرة كي سروك ملتة كي داخوزة كيوان و داخوزو ام ببیجن داخوازی انسانا و دین خودی پیگنان یانا و شاغد دکت زحمتیش و روزا ایروجی دیساور رای وصای لورا ام بی ایرو کسی کو بناوی اسلامیت حکم دکن ام بی تاب دگرن ایر راستی راست دین خودش خلقی را ببیجن بکل لداخوازی سروکو پارتی و ولات و عشیر و ملتا مذهبکه و تشا حق چه به گواهی ببیجه و ایروجی ام ببیجن gelekî piskirêkên civakî riyên dînî werin çareserkirinê. Lê ji ber ku îman mele em bi alem dibin desthilatdariya siyasetê de ne li gora em bivê xweste ku em bivê daxwazê siyasetmedara gavê xwe dabêjin tev digerin ji ber wê jî mixabin îro kesê ku bi navê Îslamê tev digerin an jî em bê nêrîn û fikr û nêrînê ku ji nêrîna Îslamê pêşkêş dikin ji tu evekê re nave çareserî yani ji tu derdekî ji re ji tu pirsgirêkekê re nedve çareserî ne jî bi wê bîro baweriya ku bi navê Îslamê hatî pêşkêşkirin tu çareserîkî nayê peydakirinê sebeb lewra em bî ulema û kesê ku bi navê dîn tev digere ne li gora dînê Xwedî û suneta Pêxember aleyhisselatu vesselam tev digere her wisa ew li gora daxwaz û xwestekê siyasetmedara tev digere lomba îro tu qedr û qîmetekî ji bîro baweriya alima re tunê çareserkirina pirsgirêkê civakî de kesekî nare li serî li nêrîn û em bivê fikr û ramanê aliman nada. Wata pêxember da jî wiha bî ana jî divê gere wisa be. Îje eva hanena fedlen minallahî ve ni'meten wallahu alîmun hakîm. İşte ev em bivê Xwedê Teala îman dilê we de xemilandî û muzeyyen kirî û kafirtî fasiqtî û isyan bi we dayî nexweş dayî nîşandan eva fedlekî keremekî ihsanekî ji Rebê ji teref Xwedê ve ye wallahu alîmun hakîm Xwedê Teala zanay zane çi ji ku re lazim e û çi li ku em bibêjin di xulqê ne hakîmin her wisa bi hikmet e hikmet hakîm ew e ku çawa muhîm e çawa pêwîst be her tiştî wisa xwe di xulqê ne yani pê dizane em bê çi ji ku re lazim e wê çawa bixulqî ne û çi ji ku re lazim e wî wisa bicî dike. Bêje ayeta nehada Xwedê Teala dibêjî ve in taîfetanî minel mu'minîne iqtetelû fe eslihû beynehuma divê gava du taîfe du qurûba du milleta du cemaetê min li hev xistin şerê hev kirin navada qetl û qotul derket
دبي هون دنابرا برای خدا اصلاح بکن والله بینورم و آش بکن يعني اي دو حب من دو عائله الهاف خست دو كمال الهاف خست دو جواكا الهاف خست دو دولتا الهاف خست دو كوم دو ملت مسلمان الهاف خستن خدا تعالى ج مسلمان دن را دبيجه نابهم وان سير بك وان تماشا بك او جلها بخن دبي هون وان لها بينوره يعني قوا دو حب جروب مسلمان الشركة دبي هون وظيفة وأوكو هون وان لها بينوره فإن بغت إحداهما على الأخرى يكي جوان نحقي لآدنكر يعني دو حب عائلة لها دخل دو حب ملل لها دخل دو حب دولة لها دخل شارها دكه دبي دولة دن ملت دن تك ناو نيل وانا شارها بكن ام بيجن للبرا خدي يكي جوان ام بيش عفسوري دك نحقي دك ظلمي دك ام بيجي إرشي دن دك ناسا كنا بيجا دبي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله دبي أبيكو زدقاوية دك أبي شعب سوريا دك أبي نحقي دك ناسا كنا هون شاري بكن هون بيورا شار بكن هون لويخن نبري بسكنه حتى بفتل أمر خدا تعالى حتى ور تسليم أمر خدا تسليم القرآن بابا فإن فات أير أو كسيكو أشعب سوري ذكر أن حقي ذكر أم بفيجن وشاري ويكر وهون الهمبر بسكني أو جي باريا سر خدا تعالى يعني هاد بر فرمان خدا تعالى فرمان خدا أمر خدا قبول كر فأسلحوا بينهما بالعدل لأن بروان دهم بعدالة حكم بك إصلاح يعني لهابين ورا مثلا لهب آنين إيفا فأسلحوا بينهما بالعدل بعدالة نابرا وندا سلحي بك يعني وان آش بك لهب بينورا عدالة أبوكو يعني چه بري لكبي دوي دي ساو صابة يعني دو حب جواكا لافخص دو حب إنسان لافخص لسر تشتكي لافخص محقق يكي جيكي حقتي مالكي قرتي عادكي قرتي ظلم يكري دوي أو تشتاكو لسر نخوشی درکتی شر درکتی پفشون درکتی عدالت او کو توی دیسا داین جی بری یعنی بری لکوبو بریا شر روش شر بو دبی روش ور بریا شر یعنی عدالت او نکو تو میری ببیجن یکی 100,000 مثلا 100 پزی یکی گتی یعنی 10 دونم عرضی یکی گتی هم تک نوی هم بی حیرت همر ویا گتی هاش ترى ام بينجال تاب فتن يا شاشات تاب فتن ما شارج فيارا مناخر قابهم بعدالة حكم بك دبي هو او مالي كل سر شار دركتي هو مالي تف تسمي خدي بك واقسطو هند د اويدا د اصلاح خدا د صلحي دا لهبانين واشتي داجي دبي هون ام بفيجن بوزنو ام ببيفان حكم بك نكو ام بفيجن ابي ظلم كري هون زياده سويدا هرن بيجن حقي لوي ببناخر هم اي عول حقي بدني وهم جي ام بيجن سلحي داجي ام بزور وزفتين ند اويكو ام بيچا زده قاوي كريان چاسوري كري ان الله يحب المقسطين شكو خدا تعالى جي كسي ببيفان بمرحمت ببيفان حزدك دفردا قوان بس عدالت دك قالك آيات در آيات بيروز دربار عدالت ذهنا دبي امنوان مذهبك وعدالت شيء مثلا خدا تعالى سورة النساء آيات 135 وها بعضك دبي يا أيها الذين آمنوا أيكم إيمان آنياتن كونوا هم بقوامين بالقسط هون عدالة ميزين عدالة لسر بيابيلي يعني هم بعدالة وشهداء لله هم جبوا خدا تعالى شهاتي بدن ولو على أنفسكم أن بيد محكمة داية ونشو محكمة أجر محكمة قرار دده قرار دجي واجي دده لأن بيجن أو بريارة كوارد داين لهم بروابجي دبي هون عدالة السربيا بيله هم بعدالة من عدالة حكم بكن ايتو حاكم به ايتو دوزگر به ايتو شاب پاشا به محكمة للناس تقرر للدجي الناس تاج قرار بده دويتو بعدالة به وان بيتو عدالة بيك بنور هرفسا جرتو راستي به شاهدية راستي به يعني دشاهدي دا دروانا كتشي ديتي وچي بيهستي وچي بيه دويتو وصا به نكو دو زمان خلوخاري كبا مري من باقرباي من نا يا خدای تعالی دویج ایر ام بی
محكمة دجي نفسها وبش قرون راسي ببيجي خويتل هيك دها برفردك أو الوالدين والأقربين اير محكمة لدجي ديو بابي وبا انجي أقرباي وبري وبا يعني بابي وديو عليك محكمية ام بي هم حاكما هم باشا وباشانا محكمة هم حكم دكن عليك بابي وديو ويا عليك أقرباي وبري وي أبي وي خشكي وي اشتي أقرباي ويا عليك يجي طرفي دنا دبي أبدا هون بعدالتي نكن عدالت شبه هون نبي باديا من بابا من نبي بابري من نبي با أزم راستي شبه حكم شبه خديش شو قلت بقرن وس حكم بك إن يكن غنيا أو فقيرا أو كسي يكون بشجريا وندك بديو بابي وهاد محكمة وبشجريا ديو بابي خواكر وبشجريا أقرباء خواكر شو فقير بو شو زنجين ببا شو فقير بشي زنجين با فالله أولى بهما خدای تعالی جوال نزیکتری وانه اولادتری وانه يعني هون دبوك بولا بابي مهاد محكمة بري مهاد محكمة از بشجريان بري خابكم برا بري مدري محكمة وندان نك ويشان قرش برا قزاش كي ويشان برا دي نكر سويا يعني هون مسألة اقتصادي دا هنكي ام بيجي دودلي بكون بعدالتي بك خدای تعالی دبيجي خدای تعالی دبيجي دبي خدای تعالی جوال نزيكتري وانه يعني برا خدي عالي وان ببرقة وعالي وان نبه تبي تو راستي ببيجي تبع حكم عدالة بك تبع عدالة حكم بك فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا دبيجي هم لبي أن بهوى النفس هوى خوا نشنكم بعدالتي بك يعني نلقوا هوى حواسة دريخون تبقارن هون قرى حقيقي تبقارن فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا هون هون دو هوا خوا نشن هون بعدالة بكن وإن تلووا أو تعرضوا أير هون زمان خوا خلو خاري بك تام راسي نفيجة أو تعرضوا يجهم قر راسي نفيجة يعني هون راسي نخاز بفيجة فإن الله كان بما تعملون خبير بيقمان خد تعالى بتشتكوا هون دك أغدار يعني هون شو أم بيبي شهادي بشيرة نبي بيبي نبي نبيجة يعني شو قن نبيجة ديسا خد تعالى هاي جي هي أقدار وبيد زانا أبك فترى دبيجة فلا تتبعوا الهواية أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير فترى تشتاقوا هندك شيء ترد زانا هروسا خويتالا سوري نساء تسو بيجا دبيجة يا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله شبيخمن عليه الصلاة والسلام را دبيجة يا رسول من مكتف يعني القرآن بحق اشترى داخستي جبو قلتو نبرا إنسان دا حكم بك ويتشتاكو خدي تعالى خوستي يعني خدي تعالى چوا خوستي چوا دخوازه ام بي چوا اشترى داخستي حكم خدي شبت بتلقوري ويد نبرا إنسان حكم بك ولا تكن للخائنين خصيمة توش كسي خائن را نبا پشتوان نبا پشتو پال توان پشگیری کسی خائن کسی کو د محکمه د خیانت دک د شهادت د خیانت دک د حکم د خیانت دک نبا تو ببا پشتوان من پشتو پالی وان پشگیری وان بگره اوا دی سحر وسا خود تعالی مسلمان را دویجه يعني چوا خود تعالی پیغمبر گوتی هون به حکمی کو خود تعالی داخل حکم بک ناو کو هوش خاین را پشتو پال هر وسا دوی يعني چاش پیغمبر گوتی هون تو نو پشتو پال جبو ام بی خاینا تو ام بی به حکم خود تعالی حکم بک او آیاتش بو منج در بازده دما ام بحث عدالت دکن دوی ام بزانه بنکو او شریعت ام بی محکمه دجی مبن دجي ديو بابي مبل دجي ام بأقرباء مبل دي ساجي دبي ام شوابكن دبي ام راسي ببيجن آيات الدهاء سوري حجرات دبي إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دبي هنجي بتاني من بري هبدونا فأسلحوا بين أخويكم هدنا برا براي خدا سلحي بك كوا دوحة براي نابرا وخرابو دبي هم سلحي بك هم الهاب بين ورا
واتقوا الله مش خدي بترسد مثلا سلحيدا يعني حق وحقوق سلحي تشي هم ويب كاربين ورا لعلكم ترحمون تهبي كنكم رحم نور كرني دبردا مسلاكم من بريها بدوية يعني او كسيكو ب لغورا عقیده داد لگورا عقیده دا برای هفدویه سه چند جوره ام بی براتی هیه یک براتیا مرا ملی هیه که انسان ام بی ملت کی ج عرقه کی ج خوینه کی ج ام بی آوه کی برای هفدویه مثلا کرد برای هفه ترک برای هفه عرب برای هفه اما ام بی براتیا ملیه یک جی براتیا دیو بابا مرو بری خوش دیو بابا کی مرو خوشک خوش دیو بابا کی او مرو ام بی برای هفدونه هر وسا براتیا دینی هیه براتیا عقیده ام بی دینی هیه اف کسی کو ام بی براتیا دینی قبول دکن معنوی او کو قومیتا مرا قبول کری و برات هر دو براتی دن قبول کری هر وسا هی اوا براتی هنه قبول دکن براتیا دین شمسیه کا مزنه دناو خدا براتیا جی دیو بابی و براتیا امین ملی جی بن بیادا تحوینا او کسی کو ام ببیجن ببی انما المؤمنون اخوة من بری هفدویا و ام ببی براتیا ملی قبول نکن ملتا قبول نکن تانی خواه قبول بکن او لگورا حکم بی آیت هاننا او نراسته او منی کو خدای باس کری وان نجوان کسایی و نه لگورا خدای باس کری ام بی وان ایمانانیاتی جبر وی او براتیا کو ام دیویژن ام برای هفن او براتیا کو قرآن باس کری ام براتیا قرآن گورا براتیا قرآن ام دویم برای هفدونه جبر وی جی گلی مسلمانه دوی ام بی بزانه به مسلمان برای هفدویه و دویجی تو فرقه که نابرا ملتان دا تونه به ملته کی خودی چه نرخی به چه حقوقی به ملت دیجی عین قاسی وی نرخی قاسی وی حقوقیه و تو کسی که زده ترنه اوا پنج آیت سوره حجرات آیت شش ده مخواست پیشکش بکم حتی جارک دن بیم دخیر و خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته